la yufliha jadi ngaki dari santre setuang ini ngaki tang ini ngaki pada ulah benda ke santre wahai santre apa segula mana pompong beda anda tak ada pun makin nongol YouTube depan dana tahu lain aku HP mana pompong beda la yufliha tak kira pecrah tak kira ontong man talaba hadzal ilmah orang yang senyari ilmu riyah Imam Syafi'i ni lah tak ada boleh Bani Imam Syafi'i beratna Imam Syafi'i dia Muhammad bin Idris Syafi'i tak kira ontong orang yang senyari ilmu riyah bi izzatin nafsi mun berpan nyari ilmu nyambi pangkat engkau repotran kiai riyah engkau lora engkau anan pak tinggi engkau anan pak kelebun Allah cak sambil je sehingga Nabi kurutan gula pengi lamba tukal lamba serang almarhum Kiai Haji Abdul Haq Zaini tekes lamba Kiai Abdul Haq Zaini bagian lora sabar loran wai bakar sabar bakar jadi mun boleh lah kana boleh ongkuan almarhum Kiai Haji Abdul Haq Zaini guru gula tekes ada bagian lora sabar geluh jadi mun boleh kalah boleh loran mun masuk ke pondok tak boleh nyambil lora berdali lagi ni kah ambian se potrana nyai gaya sabar geluh ada semua bailang geluh nyai na geluh ning bailang geluh nang ning nong bailang geluh sabar wadi sabar sabar halo ambian sering soki sebiasa menikmati fasilitas sabar geluh masuk ke kantor kau tu nama kelenon orang ni kejai pon jabun Imam Syafi'i tak kira sukses bila mana wasaatil maisha napa mewah nalikan mondok tak kira sukses mun melas sukses walakin riah akan tetapi man talaba hadzal ilma siapa orang yang nyari ilmu riyah jadi ngakin bidzillatin nafsi tidak membawa siapa-siapa dua wadikil ma'isyati odin melas ning boduk telok wa khidmatil ulama ben ngabdi ka ulama ngabdi ka kiyaina ngabdi ka bunyaina aflah orang jadi bakun pecra tidak kita apa bentar war kalau warna bakunan di setrum apalah artinya ada satu kursi yang harganya 100 juta bila mana mau ditempati tidak diizinkan benih nyinggung riang kuna beri contoh karena nguan kursi plastik kening wa pasewa